so in this lesson, we're going to be looking through 100 common, useful Lithuanian words. So I want you to practice these words, maybe try guessing them, see how many you know. Maybe write me in the comments how many you were able to guess. So let's start. Idea, it is idea, idea. Goal or destination, tikslas, plan, planas, it's masculine noun. Energy, energia, a feminine noun. Direction, that would be kryptis, Conclusion, išvada, Solution, sprendimas, Problem, problema, Opportunity would be galimybė, Choice would be pasirinkimas, right? Pasirinkimas. Memory would be atmintis. Imagination. Vaizduotė. To participate would be dalyvauti. Art, menas. Inspiration, įkvėpimas. Now, įkvėpimas can also mean like to breathing in, right? The breath in, one breath. Tool would be įrankis. Wire, laidas. Switch, like a switch, would be jungiklis. It could also be jungtukas. Jungiklis. Button, so button would be either mygtukas if it's a button that you press, or saga if it's like your jacket button. So mygtukas, saga. Key, a key would be raktas or raktelis. We usually use this diminutive raktelis as well. So key, raktas, raktelis. Remote, pultelis. Sometimes we just say, because it's usually two words, like nuotolinis pultelis, remote control. So nuotolinis pultelis, but we sometimes use nuotolinis, we sometimes use pultelis, just like in English we just sometimes use just remote. Charger would be įkroviklis, like the correct version, but we very often use pakrovėjas as well. Įkroviklis, pakrovėjas. Like technically, pakrovėjas would be a person that loads cargo, for example, onto a truck or something like that would be pakrovėjas. But we definitely use both. So charger, įkroviklis,
pakrovėjas. Įkroviklis, pakrovėjas. Watch would be laikrodis. Laikrodis. Watch, laikrodis. Laikrodis. Suitcase. Lagaminas. 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 Backpack. Kuprinė. 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 Glasses. Akiniai. 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 Lamp. That would simply be lampa or šviestuvas. So šviestuvas is a formal word, like more correct one, but we still use lampa as well. So lamp, lampa, šviestuvas. Lampa, šviestuvas. Lampa, šviestuvas. Glass would be stiklas or taurė. So stiklas as in window glass, right? And taurė as in a glass of a drink. So glass, stiklas, taurė. Stiklas, taurė. Stiklas, taurė. Battery. Baterija. Baterija. I pronounce the T very clearly. Baterija. Baterija. Tree. A tree would be medis. 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 Root. Šaknis. 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 River would be upė. 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 Mountain would be kalnas. 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 Cloud. A cloud would be debesis. 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 Plural would be debesys. 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 Wind would be vėjas. 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 Rain. Lietus. 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 Snow. Sniegas. 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 Star. Žvaigždė. 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 Animal. Gyvūnas. 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 Plant. Augalas. 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 Forest. Miškas. 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 Grass. Žolė. 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 Sand. Smėlis. 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 Useful would be naudingas, naudinga, if we have only singular, masculine and feminine. Naudingas, naudinga. Naudingas, naudinga. Valuable. Vertingas, vertinga. Vertingas, vertinga. Vertingas, vertinga. Real. Tikras, tikra. Tikras, tikra. Tikras, tikra. Wide. Platus, plati. Platus, plati. Platus, plati. World. Pasaulis. Pasaulis. It's like sun is saulė. So pasaulis is more like also like under the sun. World. Pasaulis.
pasaulis. Narrow. Siauras, siaura. Siauras, siaura. Siauras, siaura. Bright. Ryškus, ryški. Ryškus, ryški, right? Ryškus, ryški. Deep. Gilus, gili. Gilus, gili. Gilus, gili. Sea. Jūra. 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 Ocean. Vandenynas. 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 Weak. Silpnas, silpna. Silpnas, silpna. Silpnas, silpna. Difficult. Sunkus or sudėtingas. Or sunki, sudėtinga. Sunkus, sudėtingas, sunki, sudėtinga. Like sudėtingas actually means difficult. Sunkus usually means heavy, but we often use this one when we mean difficult. So sunkus, sudėtingas. Sunki, sudėtinga. Comfortable. Patogus, patogi. Like comfortable sofa, patogi sofa. Because a feminine noun. Patogi sofa, patogi sofa. Comfortable, patogus, patogi. Sudden. Staigus, staigi. Staigus, staigi. Staigus, staigi. Calm. Ramus, rami. Ramus, rami. Ramus, rami. Spicy or sharp. It's the same word in Lithuanian language. Aštrus, aštri. Aštrus, aštri. Aštrus, aštri. To create would be kurti. 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 To improve, either tobulėti or tobulinti. So tobulėti means yourself. Tobulinti means to improve something else. Tobulėti, tobulinti. Tobulėti, tobulinti. To inspire or to breathe in, as I said, would be įkvėpti. Įkvėpti, right? Įkvėpti. To solve, spręsti, or išspręsti if you want to add completion. Spręsti, išspręsti. Spręsti, išspręsti. To find, rasti. 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 To change, keisti, or pakeisti if you want to add completion. Keisti, pakeisti. Keisti, pakeisti. To repair, taisyti, taisyti. Sutaisyti, you can say if you want completion. Taisyti, sutaisyti. Taisyti, sutaisyti. To build, statyti. 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 You can add completion, you can say pastatyti as well. To measure, matuoti. 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 To mark, žymėti or pažymėti. Žymėti or pažymėti. Žymėti, pažymėti. To open, atidaryti. 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 To close, uždaryti. 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 To turn on, įjungti. 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 To turn off, išjungti. Išjungti.
Išjungti. To compare or to iron, the same word, is lyginti. 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 Manager. Vadovas. 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 Teacher. Mokytojas. 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 Lecturer. Dėstytojas. 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 Traveler. Keliautojas. 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 Guest. Svečias. 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 Relative. Giminaitis or giminaitė į feminine. Giminaitis, giminaitė. Giminaitis, giminaitė. Book. A book. Knyga. 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 Magazine. Žurnalas. 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 Newspaper. Newspaper. Laikraštis. 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 Website. Tinklalapis. 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 Pencil. Pieštukas. 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 Mask. Kaukė. 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 Face. Veidas. 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 Hand or arm, it's the same word. Ranka. 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 Belt. Diržas. 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 Pants. Kelnės. 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 Shoes. Batai. 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 House. Namas. 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 Now, different words for home, which is namai, as in plural houses. Namai. 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 Work. Darbas. 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 Window. Langas. 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 Speaker. As in speaker that's coming from your computer. Kolonėlė. 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 Plate. Lėkštė. 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 Dog. Šuo. 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 Leg. Koja. 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 Tent. Palapinė. 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 So now we have various words for this lesson, right? So out of these 100, I'm interested, what's the percentage? How many did you know? How many did you need to, practice a little bit more on? So I will be really interested to find out all of that in the comments. And I will see you in future videos.